Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama anak saya bernama Acit. Halo Acit, apa kabar Acit? Baik. Nah, Acit sekarang mau minum susu ya. Susu apa Acit? Cucu Muni. Oh, susu murni. Susu murni itu ya susu murni nasional, berarti nasional ya? Ya. Iya. Enak nggak rasanya Acit? Nah, Oh enak. Habis ya. Rasanya gimana? Manis? Enak. Terus ngomong ke pemirsa dulu, Cid. Gimana, Cid? nggak ada. Gini, halo guys, gitu. Ngomong dong. Halo guys, Ya. komen kakak. Pelan-pelan jangan lupa. Lah, komen kakak. Oke, kata Acid, jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau Acid ngomong, jangan lupa like, comment, cakep. Oke pemirsa, bersama Arsyid. Ini Arsyid ya, anak saya. Mantap. Jangan lupa. Komen. Siap. Kispainya dong. Mana kispai? Mama. Coklat. Ayo ini yang foto. Ini lah, besok kan. Katanya. Mana abangnya? Abangnya pada pergi bang. Ini rasa susunya gimana sih? Enak. Manis apa tawar? Enak ya? Susunya enak. Susu apa itu? Tapi, Oh, tapi. Jangan lupa dong. saya komen kakak. Hai guys, gitu. Batin dulu bang. Ada mana-mana cucu. Cucu apa itu? Cucu Muni. Oh, cucu murni. Enak ya? Emang kamu suka susu murni? Kalau nyanyi murni gimana? Hah? Apa? Oh, abang-abang itu. Apa lagunya? Moni. Hai guys. Halo guys. Saya komen kakak. Jangan lupa gitu. Nah, Komen kakak. komen cakep gitu. Bukan subscribe, cakep gitu ya. Mantap.